Jigar darim salar cherda ngabaga chiwam nirni nemnyama bjigranga tali lamab gersa da emori psiglang lobnir khang nyamjib kalamne. Argomdib nyamling panyon larcha pabji Amerika ga emori lobchin da wuchim sanrig zabjong ga legjim rujim bada chapchig. Bjagar nang ga zotsung khang chagchan pira markab tepsa khangi. Arjagar nang kongsam chokur gompa tar zuwa ga siib shin lobso ga lamlig tebjin. Lobta khagam bimashchig lagla ngortu da nang tub yop amabzad. Jagar himab jar ngabdib jong lobta khagtang rangman si shin lobso lagtar nang tan kerte. Tepsa khangda hemapcher ngabdi jung bare yikchab jagni sartag chang kud zambarftin hemapcher ngabdi ge shirgli khongor ka tsab rajesh sharma lagni arjagar nang lag zambag shin lobso karchin zgchar tab shiung ge densang nang lepa hachang nang chkhwa ga korem jerjona gadag. He gave us blessings, so that is the most critical for the success of this program. Jagar nang natu nebzong zangchud da rigjong na tsuk shin lam shurtar yonna ang Yinchib jongib jagar kishin lamligla chubjir chi nafshu qolam shurto jirbani flig yopada. Shkab shigrang jagar kishin nang yopi yundan hanam tacha nga tsuf charsu nang yopi terang kongsam shuglam jarni shinlap nang wati nga tsur tonjib zangu member pantug jongjada. Piramerda emori lhopchi nilang tigji chib jaga yochi ngotu nagadak chang. Yang piramer zo tsong tepsa kangif chignir ba aje piramer lagnip chang kongsam shuglam jaka juwadam dril. Si shiun lopso na nga chola gukar chebi shamtsigal hapsha zgin baga korem jerjona gadag. As you know, the sea learning program is really based on ancient Indian scriptures and our learning. Khungib si shiun lopso na jagar narab gargjong la jir jakhwazig yanna ang. Tartaf charsu nang tep shamtsigal hapsha zur tombate. Nga tsu chetsuk che kong warsam to nonshigda semngar chewaga tundar karngang chembo chigyo paraftin. Kongsam chugda emori lopchin. Pira merchi nyamribchi limchar ndan ru tapar hachang gapchu yochim jerjonang songla. Amerika emori lobching gergen chemo da si shiungal habjib drinkan gepshi lobzang tanzan negi lagne chang. Khongchu terang kongsam choglam jaka jurkab ngombo kanyen ne. Chuki linda melin chikhtar yang sham nyangji da sembab zangwshik guja hachang kwarchin yembi. Si shiun lobso da chu da mamdirwag zangchu da metab mepaga kure kwa tsarba ngorto nagadag. Chamba da nyingji di shetagi gechimbo. Ta ganzo jikten nala chulu tamindawa yore, diso taru tamindawa yore. Yinaya sangme chulu kel ne mele sangme chik tabu gyab goya ta, chik dona che goya di, chik semba sangbo chik duya di. Ho di che doni chik chulu la matawa sangcho shwe nare, chisen samsungi sangcho shwe wa inare, ta ganzo chik inji kere matsuna si learning shugarwa, si shikin lupsu. Ho di rikli ta chik gechimbo. Shira, ta kanchi date tusola chi mena miron chi tu chadewa odene kalo tu speso Si shiun lopso na kongsam chokur gompab jirzong miksar chuda mamdirwa ga zangchu tomba ga chedrig labjaz gin bada labjate na fchetsuk da semnyong zangchu ko jojib chargu go tub yochang tari labjin da dandirwa gan zagu tum cham kongsam chokur khimzu da yik chak khangta dansa khaqir genda batsurun sanrig zabjong nyama ni granga nangjada yang chitsim nirje dam nirnga nyama ni granga genda badam sanrig wa chogo bare broglang chongda zgchang nang yo pare Jigarni ejarang wang longtin kangap sarang palo bedam nyam parshogdag nang kwan osir nigayan.